Chief Minister na Manipur Farm Agri Equipments Exhibition amadi Rabi Campaign 2018 ngasi haudokre laurok panthal loiraga laufam singmahi marong thana balengak na thabak paikatli hairi Sakhang dabasana yen nganu satobagi thaudok thijinaba scientists ani ngas Imphal da thungna khare naminini humni gi manungda sabsaba khangdok naba honagani haina phongdorakle amasung Imphal Yaripok Lambi Semi Dabagi Mayokta Sang Silaki Bamatam Kakta Lambi Tingbagi Kongjang MLA Lauramam Ramisu Amasung Mainaba Singathaja Pirak Padagi Handokre Mayamu Kurumzari Adam Yambiribasi Impact News ni Aitakalamam Siamkan and House Pungza Si Pawbagi Maraba Pausing Miam the Pizari Simis and Nong Tomam Birina Manipur Farm Agri Equipments Exhibition Amadi Ravi Campaign 2018 Ngasi Haudokre Laurok Panthal Lueraga Hang du Naiba Lafam Singda Mahimarong Thaba Yanaba Itelo Kongi Fibam Fagat Naba Lengak Natabak Paikatli Haina Fungdokre Manipur Farm Enterprise Private Limited Amadi Agriculture Department Kusam Naduna Pangai Hautalda Pangtokiba Tauramda Chief Minister Nahai State Asida Mechanized Farm Haunaba Lengak na Kangalaba Company Karaga Memorandum of Understanding Kuyak Pinagadori Ataba Mamalda Lomi Singda Machine Fanganbagi Tabak Mak Masana Monitor Tauraga Tabak Paikat Lagani Laurok Pantha Loibaga State Asigi Yam Laba Lofam Sing Sijanaba Ngamdana Lariba Lofam Asida Priority basis the Mahi Marong Tahanaba Tahanba Yanaba Haiduna House Lariba Lengak Asina Honari Manama Sing Taba Matamda Ishingi Tangai Fadaba Labana Lengak Asina Ahanba Oina Dolai Thavi Thawal Project Amadi Loktak Lift Irrigation na Ising Piba Ngamba Mafam Singda Mahi Marong Thanaba Mission Mot Honari Missionary Labor Ngamzadaba Tabak Sujaning Ba Lomi Sing Oina Lengak Asina Frida Panganbagi Wafam Kanaba Lady Highness Susi Mr. Na Makatana Fongdoki Paksandang mo loina set po mga mo Bishnupur gi area water resource labor adagi husigi kundrakongi lairiba kogi dolai thabi barrage ki siga naklaba to labor adugi area Thawal dam gi manaka lairiba area local irrigation gi manaka lairiba area khara jahana identify to okanda mission kanoina modoina hukse madai da koi machine me machine abi be yare machine sing digi do totally plan dawrakanda machine lupa lakh tara sima pawakanda loina dising kai puthokada bani or Lak ahum people city free to any more anything Madugi method Madugi policy to the koi atu matamda nasi mangatarani kui the time kai manunda Madugi policy ma koi hujiki agencies ne kaine aduga company mayam koi tana kanda lokuk chalabe mayam prepare to biro maramdi aina ngasai jabdo sum ai koi mayam adagi nipan tanga ga leibu siang ware Agriculture Minister B. Hankaliana Fongdokibada State Asigi Apun Malafam Lak Ani Dasmik Ahum Mari Hector Gi Manungda Lak Amang Dasmik Anisino Hector Kakta Ravi Croft Tabayari Aduga Lemoriba Lak Ama Dasmik Ama Mari Lak Hector Ari Madalady Ngasigi Tarum Asi Maruan State Asigi Laumi Sing the Farm Missionary Kanganabani Haiki Department said Asida TF Well Hudnab Underground Water Survey Tawada Manipur University gi Geologist Singi Mating Pibinaba MU gi Administrator da Hijakiba Laikre Masi Tabakta Oina Pangtopa Ngamlabadi State Asida Isingi Awaba later Haina Minister Asina Fongdoki Minor Irrigation Scheme gi Makada Water Sprinkle Amadi Drift Irrigation Kudong Saba Pangan Balunana Farmers Club Amadi FIG gi Kutangda Sada Maftra Manga Fabagi Subsidy da Farm Machinery Fangalagani Kodong Sabas Nasidamak the District Agricultural Office Amasung Agricultural Directorate Tagi Lomi Sing Farmer Club Amadi FIG Singna Paulo Yohanaso Director Asina Minister Sinam Apil Taurakli Manipur University Administrator Amayre Telephone Wari Sakre Nahagi Geologist Singse Mating Pangalo Aduga latest equipment Sizinaraga Kadai Jagada underground water layer the survey to Foxana which can honor Mother survey to Purgumba equal financial consent labor Lamdadi Isana Sembang Amdabadina Government of India Paisa the Madam Le Madugi project Semaga Tupel Semaga Madu Saraga Madu all season the Ising Pinaba on the
Nakalamoromda Thorom Asida State Minister Nong Thomam Birena said Asida Masak Kangdaba Sana Yumda Yopa Sas and Harpagi Taudok Toliba Asiga Mari Lenena Dera Dundagi Forensic Scientist Team Ama Laga Yang Silagani Hairi State Asigi Mafam Kayada Public Notice Toktuna Wildlife Official Amadi Police Outpost Sing Mikum Nahom Singna Lahenaba Instruction Pikre Miam Nakahena Mipaiba Tobiganu Hain Appeal Taurakli Chief Minister na hai ki bada Dehradun ki forensic scientist ki team amanga Imphal thunglabaga thaudok thofam sing da satuna yengsingani makhoi expert of in laklaba matung da sa sing asigi matangda mayak sengna khangma ngamlagani hauji fawbi ki oina miyamda yumda yopa sa sing ningthina lok tawduna thambiyu mipai bi keno haina su appeal tawrakli. Two senior scientists, Dr. Hussein Haibam, Dr. Rusi Badola Haibam, Dehradun begini, wildlife biologist, forensic expert, Kujin, adagi mogi mami kari kari sitor kanda, I sabu identify to bungam kari no kam I don't know it. Ngasi tungarani, nahan dagi koi moi mayam gi panic leader police the uncle langna by the uno mokoi. Hai mogi forensic expert in mayam analyze someone was Dehradun dagi ngasi tungarani. Adoga ekoi state ki waina yam kahena ke show me paningai. Oide, aku yaringai, aku ini juga apel dok jamani, sasan, ye nung loi bukot bukit dok isle itu yaringai kera lo, hasilnya tahu orang kami ba free thad bida ba, thadu orang kami bida ba, adu bumba kera, ada yang nung dang kari dah koi policing kari dum alert loi na ayam belai bani, adu na 1 point ni kan kutu budi ngamde, science ki amna sakol laba jumni, moi hujiki experts sing kela aga dia tu buta identify tahu orang, madu ki measures lokot pe apa posting itu koi government. Sera Sida Housing Manipurda Sakang da Basana Yenganu Yumdalok Yopa Sasan Singda Kudong Tiba Toli Basiki Matangda Tizinabagi Damukta Wildlife Institute of India Dehradun Dagi Ayan Scientists Ani Ngasi Imphal da Tunglakre Hariba Scientists Ani Asi Yauraga Forest Department Ngasi Numidang Dagi Camera Taping Sizinaraga Tongan Ba Mafam Kayada Kupna Tijin Bahuragani Hari Hiramasi matang nga si Imphal da yaurakiba scientist team adu lusinglakhiba Dr. Gopi G. Viga Sanjen Thong da leiba Forest Department Office da pawmi singa unabada mahak na hai team masigi maikai dagi numit nini humni gi manungda sabsaba ama khangdok na bahonagani loinana handak Manipur da tholiba thaudok asiga mawong sab manaba thaudok kharaso India gi atai state kharada mamang da thokiba laikre Thaudok sing adu da yamna tamthiba sahing saba sa singna sathaba oidabana miyamna mipaiba poktana basu appeal taurakli. Our next important step and the challenge is next few days what we are going to do is try using certain methods like camera trapping. We are planning to identify which animal would have caused this. So what we are going to do is we are going to go to each of these attack sites where attacks have happened, and we are also going to target where there are vulnerable areas where attacks can happen in future. So in all these areas we are going to go and place these camera traps, and in maybe in next 2-3 days time we will come to know that what kind of animals is actually causing this killing. Ngasiga thana numit tarini subna Sujil Fawada Yumda Loiba Yen Nganu Halamaki Taudok Lieutenant Sataraliba Thong Singasi Karama Makal Giziba Panban Satabano Haiba Kangdok Nanava Forest Department Taudok Tofam Sing Kunimakta Hakting Satuna Yang Sinba Leptri Ngasisu Imphal West District Sangai Promamale Kaida Anirak Subo Oina Angom Prem Kumar Gi Yumda Loiba Nganu Hatuklaga Lerama Tengnare Siram Libanganu Adugi Mabuki Saruk Amadi Mamit Yauramdre Luinana Manang nakpada sagi Kongul Singh Tarambasu Tengnaraki Hairi. Taudosi Pau Hekta Mapamaduda Forest Department Special Team Gi Official Amadi Staff Sing Laktuna Yang Sing Kibagalunena Taudok Tofam Adudagi Sample Singamasung Marking the Sing Batauduna Collection Kayasu Taurakre. Taudok Asigi Matangda Special Team Official T.S. Kiran Singa Deputy Ranger na Fongdor Pagi Matungina Nganu Yen Harpagi Momose Loina Mane, Housing Pawbagi Oina, Karamba Sana Oigani Haibadi, Subsaba Kangdrabasu, Mapamasitagi, local liver sample Singasina, Karigumba Karadi, Kamangamagani Hainasu, Fongdoke. Queen Saliba, Mapamsida, Ledamiba, Kung Prince, Masi Halamim City, Sorakom, Loina Manari, Masin Atumba, Mana, Yamlu, Halaga, Hulaga Harpase. Loina masi manari ako na feel busy sa report se ako jo koi senior officers in the koi kuda ki koi na pause pije bane ba
अदगी तोंगानबा अखोगी साइंटिस्ट खरा अमसु मपालमदगिसु लाए हौजि हौजिसु अमु साइंटिस्ट खरा अमनसु मै थिकतना तौरियबा नाकलमरोमदा हौजिक लमदम असिदा सखंगदब साना येन ngánu hatolमगे थौदो कया सथरलिबा असि खंगदोप ngamnabagi pandamda येनिंग एनिमल फाउंडेशन YF ना नाइट विजन यावबा CCTV कैमरा न सिंगबा फिट तौबगी थबक हौख्रे लोनना मियामना सोशल मीडिया दा सेमजिन साजिन फोटो अमदि वीडियो न सिंगबा सिंग थागतुना हेना मियामदा अकीबा मिपाइबा पोहन बिदनबसु अपील तौरकली हौजिक स्टेट असिदा ओरिबा फिबम असिगी मतंगदा मणिपुर लैंगांगनसु इमरजेंसी स्टेप खरा लखनबा पोनिंग सिंगसिलकले किडनी फेल ओइदुन अवाबा पुंसी महिंग अमदा हिंगलिबा हेंगांग एसेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग सनबा मंत्री पुखरी लमलोंगैदगी अलवर थांगजम अपोपा थांगजम बोबोदा ऑल मणिपुर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन ना सेलगी मतिंग पीग्रे अलवर थांगजम इमुंग गिलैता लाइरन मरम ओइरगा किडनी ट्रांसप्लांट तौबा ngamdana लेरखिबनि हाइरे असिगुम अवाना तारबा सिंगे पुंसी कन्ननब अंगम मतिंग पिरकप सिंगबो ऑल मणिपुर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की माइकेदगी तौबिमल खंगबो उलकपगा लोनना मखाताना सेल पुथोक्तुना लायेंग ngamjadraba मियोय सिंगबो मतिंग पांगबि हाइनसु अपील तौरकली तरामापलक सुबा रूपमहल आर्टिस्ट मेमोरियल ड्रामा फेस्टिवल 2018 लाखलिबा दिसंबर कुलुमदोइदगी हौरगनी लोनना फेस्टिवल असि ओपन कैटेगरी दा पांगथोलगनी हाइना रूपमहल थिएटर की सेरुलमन हाइरे मणिपुर थिएटर लुपसिंगना फेस्टिवल असिदा सरुक यानबगीदमक्ता लाखलिबा दिसंबर तराफाबगी मनुंगदा एमिशन फी लुपा लिसिंग अमगा लोनना स्क्रिप्ट कॉपी याउन अतई डॉक्यूमेंट सिंग पिसिलनबसु सेलवसिना मखा तारकली मालंगी मफम कयादा वर्ल्ड मिशनरी डे की थौरम पांगथोनबगम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सु निमित असि पांगथोखरे थौरमदु काइनौदा लेबा वर्ड ऑफ गॉड चर्चता वर्ड ऑफ गॉड फॉर एशिया मिशन ना सिनना पांगथोकिबनी अखोई मसेल अमगा नुंगसिनगदबनी हाइबगी थीमदा पांगथोपा थौरम अदुदा क्रिश्चियन लाइनिंग गिलुसिंगबा फास्टर सिंगदा असम खुदोल पोसिंग पीदना इकाइखोनबस उठखी मापन सुब सेक्टर असम राइफल्स की तुलिहल बटालियन मया इम्फाल कंपनी ऑपरेटिंग बेस न मया इम्फाल दा यामन साउबा लेम लाइम के केम पांगथोखरे आईजीआर साउथ की मियंग मखादा सथगिब केम अदुदा रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर मंगा अतोबा डॉक्टर मंगा मसुंग मया इम्फाल पीएचसी की नर्सिंग ना मियोय चौम मरफुरोमदा अना लाइम के खुदोंग चाबा पीकी नावरेम थोंग लाइबा रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दा भगवान महावीर फाउंडेशन सेनाई नंगसी 21st ऑल इंडिया भगवान महावीर अवार्ड 2018 पीदुना इकाई कुमनक्रे सेनाई दा पांगतोबा अवार्ड यंथोपगी थोरम अमदा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडूना रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एच इंद्रमणि दा खुसिनकी बने अवार्ड से मरुओइना भगवान महावीर फाउंडेशन सेनाई लेबाक असगी मियामगी याइफनबा थबक तौरिबा NGO सिंगदा पीबनी मतंग स्वाइदा ब्रेक मत लौजगे ब्रेक की मतुंगदा मणिपुर की बीजेपी लैंगाकना लमदम असिदा लाउथोक्तबा इमरजेंसी सालाइरे हाइना थांगोइबन की कांग्रेस MLA जोय किशनना फोंदोखिबगी पाव अमदि मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगा तोंगा ई पाव सिंग पुदन लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज पो मियंग तादा लेबियो ब्रेक की मतुंग तारांग ओक्सुरे हजि मखादा पावदा मणिपुर लेंगाक्लिबा बीजेपी लमदम असिदा लाउथोक्तबा इमरजेंसी सालाइरे हाइबा हिरम असिदा मणिपुर मियाम ममांगदा डिबेट तौनसी हाइना कांग्रेस MLA जोय किशन बीजेपी लेंगाक्ता चाउंगना सिंगनखरे बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ने हाइजब मियोय अमना कॉन्स्टिट्यूशन की मतंगदा करिसु खंगदना पंगांगांगबा से लाइबक थिबनि हाइनसो ऑपोजिशन MLA असिना बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बसु हुंदुना ngangré ngasi khoyatung community hall da pawmising unabagi thoram amada khumuksam joy kisan na phongdokhibada किशोर सन वांगखेम साबु जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अमना बेल आउट पीबगी अयाबा पीरगा मरममत पीदना अमोक फाजिंदुना एनएसए तारे हाइबसी अंगप पोई अरानबबु असुंबा ताहन्नबा होनबगी थौंगसी मणिपुर मियाम नमदी ऑपोजिशन द लैरिबा सिंगनसु यारुई हाइकी नाकल मरमदा थामबन केंद्र डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मथंग सही की फाउंडेशन देगा मरी लेनन असौबा माराथन रेस अमा सिंदुना लमदमसी की सिंगमदी तम
दा लैरमखिबा मणिपुर की अथौबा अथौबिसिंगी मिंगदा माराथन अदुगी मकोमथंग तारबसिंगदा माना साउन पीदुना लमदमसिगी अथौबसिंगसु इंडिया की मफम कयादा लैरमखिबा अथौबा अथौबिसिंगदगी तादि हाइबदु उन्नबो होनरगनि हाइनसु जोय किसनना फोंदोखि मणिपुर लालौब नमथनबा टेरोरिस्ट नमथनबा प्रिवेंटिव मिजर NSA कौब लेरबसीना एक तुगे नामादा गवर्नमेंट की मायोक्ता फाजन पंफाद फाजन लौरगदी देन वेयर इज द डेमोक्रेसी सिने हाइजेसी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ने से इचुम चुम लेरब वफम आई जो हाइजगे मणिपुर हुजी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी पाली मसीदा कनागुंबा बीजेपी की मियो एमना अइना तौरिबा चार्जसे लाली हाइगदी बीजेपी की मियो एमा MLA दगी तादब मियो एमा आइगा मणिपुर पब्लिक मैम ममांगदा बीजेपी ने चेथरिबा मियो मिनै आरानबा मैम से डिबेट तौनसी मधुर लेबाक मैम ने बीजेपी ने चुमी अइना चुमी से खंगनसी अरे बीजेपी की मियो थादोर इने डिबेट तौनदन कॉन्स्टिट्यूशन जु खंगदबा लॉ जु खंगदबा अमा थादोर पंगांग गामरो अदुगुम अमगदे कोइ वारि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की लेंगाक लेबा स्टेट सिंगी मरक्ता ख्वाइदगी फबा चीफ मिनिस्टर अमदे इंडिया की ओइना ख्वाइदगी फबा अहुम सुब चीफ मिनिस्टर ओइबा ngamkraba मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बेरिन ngasi खुंद्रापम केंद्रदा मियाम तारान ओखरे सगलमांगदा देश हॉस्पिटल साबदा सेनबा लेखिबा अदु ममांगदा तौरम असोइबा सिंह मरिल तेंगथोकपनी लानाई की मिंगदा लेबा मफम अमदा लेंगा के पैसा थाददुना थबक तौबा यादे हाइबसे मिपुंग खुदिमकना खंगदबनी हाइनसु खंगदबनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर ना फोंगदोकी बीजेपी खुंद्रापम मंडल पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी PDCC अमदी साइकिल केंद्र की मियाम सिंधुना केंद्र असिगी पुखाव लाइफम प्लेग्राउंड पांगथोकिबा थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ना लमगी सेनबल लोइरे लमगी डिमार्केशन अथुबदा लोइसिलगा थबक हौरकने लोनेना अहेनबा सेनफम पिबिनबसु DPR सारगा थाखिबा लेरे हाइना फोंगदोकी सरकार की ममिंग लेट्रीब लम सरकार पैसा थाब यादे ममांगी तौरमी हुजी FIR चलगा लेरे ट्राइबल की हॉस्टेल सावना लुपा करोड़ की मैं पीरप सादोब ट्राइबल हॉस्टेल कराइद सिंगमैरों की नागारम की हार की कनो इफेक्ट्स लेबदो अदुगी मनाक सागदब साबन कराई सारमे खंब्रा लनाई स्कूल की फ्लोर अहुम सुबदा सायनबा हुजी मधुकी तौनदना हुजीबा एक लेबाक से बेरानी तौरमीसे हुजी की हॉस्पिटल की जो हेक्ट येंबियोबा सरकार की मयानदे अखोय गवर्नमेंट साउरी नो गवर्नमेंट की पैसा है लनाई कनागुंबा की मिंग लेब युम थादब यादे लमम थादब यादे अथुब मदुगी लमगी करीदो क्लैरिफिकेशन अयाम लोसलाए अदुना अथुब मयाम खौरांग नाइबदो सोइदना सारगनी मरिंदुमदि चुमनजे आइदना चुमथोकनबा नाइजबनी कनादा अखोय नुंगाइतबा अदुगा तौरोयना खनबा अदगी आ पार्टी की अदुगी अदा के बलैते मरमदि हॉस्पिटल आइजिदि ngасai हेजबदो प्रजा मयामबु सर्विस पीगदबा अदुगुंबा इंस्टीट्यूशन ने मणिपुर खुंदामिनरिबा फुरुप मसेल की मरक्ता अपुनमगी सक्तम सागदबगी पानमदा लांगोल लंगदाई हाइना मिंगथोनबा मिशन अमा ngasiदगी ख्वाई नुंगसेंग सिंथालुबना हौदोखरे लोनेना लांगोल लंगदाई हाइरिबा हिरम असिगी matangda nomigi oiba convention amasu lup asina sinduna Manipur Dramatic Union MD Hall da pangthokre Thoromadra khwai nung seng sintalu ke president Laisima Maitena Fongdorapada Langol Langdai gi kallaba pungfam Europa matamda Kanglaisa Singi Thamoigi Mari Taisinaduna Awon Amadi Ahom Yawol Amaga Lunena Furb Kudimak Amatu Oina Punsin Mangamgani Haina Manipur gi matam amada Leram Akangai Maiso Singna Tapirami Hairiba Maiso Singna Takpiramba Tamiraba Wafamasi Tabakta Ontokpa Ngamnanaba Misenasi Haudopani Suhaiki Maisok Tarena Promise Land Cook to Virameva Maiteli Bak and Lipak Manipurose Laribak or Rakani Malay Mayam Singna Santi Yorokam Tirakani Habam Pamdo Nasi Sweden Puhum do Yoksale Masimak Aikona Mipung Gitamoida Bagdam Madu Tamoina Langolang Dime Missionasi Manipur Sing Tamamsung Kaglu Prup Tina Sanjan Gadam Missionaman Kanglai Park Natraga Manipur Haida Kangnariba, Aduguma Mapamase, Tangu Letana Lainaba, Lunana, Tungkoina, Langolang Dai, Asida, Anoba Mapo Ama Lakani La Kanga Badina Equipuna Himinaba Haiba, Wapam Duda, Haidi Baganosi, Convention Nasi, Quigi Langolang Dai Convention Nasi Pangtokpani. Sahi Kayagi Mamang Dagi Sembi than Laklaba, Iril Bong, Tong Kong Dagina.
ngarian singkong fawgi marata leiriba Imphal Yaripok lambi semi dabagi mayok tangarang kairaw langdum wangkem khanarok sanam sandrok funal maring amasung sanang senba maring khulgi khunja singna sangsilakiba matam kaktaba lambi thingbagi khongjang handokre lambi asi khudaktagi semba hauragani haina ngarang local MLA Lauremam Ramiso PWD gi official amadi Marinaba contractor sing laktuna miyamda thajaba pirambadagi matam khargi oina khongjang asi handokibani haire Mafaudam tariba laikoi sing fawbagi lambi semidabagi mayokta Mafaudam singtam action committee na ngasi ahingdagi matam kaktana kauramba banadu lambi adu semgadaba contractor ga yanaba purakpadagi handokle hairi Imphalis Rural Water Supply Irilbungi Manung San Mabamon Kampu Makhale Kayamadi Mayale Kaida Toti Ising Puriba Pipe Asi Matam Kayagi Mamangdagi Mafam Kayada Kaibana Maram Oiraga Lamdamasongi Miyam Taknaba Ising Ningtina Fangdana Lakli Mamangda Mainaba Authority Singda Kangan Kraba Sungasi Pawba Tabak Amata Lokat Pidana Lady Kairiba Pipe Asi Disima Manga Fawagi Manungda Lengaki Marinaba Authority na semidaba tarabadi Irilbung Water Supply Scheme asi thingzilagani haina Singtam Social Workers Union na hairi More 1 number 6 Nepali Basti ki manakta cheliba Khuzailok Turelgi retaining wall mate khara semiram dabana manang nakpada laiba imung ani awaba mayuknare Matang Segi Sing Sauda Atiaka Yaurpa Yabaki Fibam the Lady retaining wall semi dabaki matangda Gorkha Samas Samiti Vice President Kisan Thapa Atubamatam da Matang Segi Nongzu Tha Lak Ngaida Manipur Lengakna Mieng Sangbi Haina Fongdorakle Ngarang numidang pung taramathoi gi menik kulom sarpa matamda Imphal dagi more tamna athingba polam khara pusin kre haiba akanaba paw ama fangbadagi Technopol district ki Saibam area da athingba thamkraba toveko gi polam kaya ama Tata Magic dagi Technopol police ki timam na fakat pangam kre Tata Magic adu gi registration number MN06LA3581 ni lonena gari adu dagi miyoi ahum masu fakat kre Faraba Musing adudi Wangjing Bazar dagi Laishram Ajit Chahi Kunmanga Apopl Amumacha Amusan Lamding Serapudagi Soraisam Premsan Sai Kunipan Apopa Samu Amadi Telepati Dagi Subham Kumar Samlu Sai Kun Apopa Ram Prakash ni Hairi Lunena Gari Adu Dagi Golden Kaini Cartoon Box Untramanga Puna Golden Kaini Box Listing Tarani Panga Samapan Amadi Sajan Tobeko Kaini Bek Puna Sajan Packet Chatukun Manga Fakat Pangamki Farbamioi Sing Adu Polam Sing Aduga Konena Makhataba Excel Lokanabagidamagta Food Safety Officer da Kusina Kresu Hairi. More District Police Commando ki Kangbo Amana Long Think Kraba Lalolof KYKL ge Kada Ani Haibami Amafare Farabamis Adudi Yumnam Huidrom Dagi Longzam Kala Sahi Kuntra Homdoi Apopa Komaini Impact News na Pama Paugi Matungina Kala Haibami si ASP Technopol gi Mieng Makhada More District Police Commando gi Kangbu Amana Nongpok Panthoibi Laisang Manaktagi Fabani Farabami Asiki Matakta More Police Station na Logi Tabak Sing Lokanabagi the Makata na Sijin Bahokri Hairi. How's this Hanabagi Pauda? Yangkani Suba Mr. Manipur Madi Tari Suba Mr. Khamba Manipur Ngasi Gandhi Memorial Hall the Pangthokre. Ngasi All Manipur Bodybuilders Association na sinuna Sathariba competition na sida Manipur gi tongan ba mafam singdagi lakpa unit humpuni thoi dagi safa ba sani tarani thoina masana tarit ki tongan ba weight category kuni thoida athoi hen tanari Championship asigi senior da ahanba position taba sanari adru lupa lak amaga lising yangkai junior gi ahanba position dan lupa lising yangkai master gi ahanba position lupa lising taramanga women's body building da lupa lising taramanga physically challenge men's fitness amasung women's fitness dan lupa lising taragi mana sing thamli Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society ki Marks Amasung JC on Thang ta thesis recruitment 2018 na Hauzik Thang ta gi Ozalo gi matang da mifam mala liba December manga da Palace Compound da leiba ki Marks ki office ta pangto lagani haina sirlo ma da khangal klei
Aizawl FC Mizoram na Under 18 Boys Youth League Football Tournament ki winner oikre Kumal Lampak Artificial Turf Ground ng FC Football Tournament asigi ayuk sana ki mga sobal lector Neroka FC Manipur na Gangtok Himalayan Sporting Club Sikkim Panjal ani amada mighty papiki ngasinong tel sana ki Youth League asigi aroba mesta na Aizawl FC Mizoram na Trao Kwakatel Manipur Panjal ahom sinoda mighty papiram laga sa tarakliba league asigi winner ibang ngam All India Football Federation gi miyang makada All Manipur Football Association amfana sinna satariba Youth League asida team marina saruyaki. Orphic Table Tennis Academy Otagi nauna putopa uniform ngasi Academy sige sanaroi singda yanthopa ki thoram pang thokre Academy sige nauna pang thopa uniform asi RK Devendra IRS Assistant Commissioner Central GST Infan sponsor tawbani ngasi kawa Ningom Thongjau NYVO Community Hall da pang thokiba thoram amada uniform singadu yanthokibani Manipur sida table tennis se hena ai hojik lai film sidagi hena chakhotna bagi akhoi aim amda khoi Orphic se si hawdok charakpani state level ta sanaba yawe then national level sanaba su yawe adagi handaki laiba sub junior and cadet national da su participate tawgadaba agi satra ani kaksu yawi maming wana panjarabada lakhi pyari amadi lakhendro Haujarabada moraba pauna pizari Sakang da basana ngasi su sangai promale kaida nganu halamle Forest Department na thawdok thokpam khoding da hakena satuna yangsin bahokre Imphal yare pulami sembidabagi matangda sangsilaba khongjang matam khargi oina handokre MLA amasung atai mainam authority thajaba pirakpa de khongjang handokibani